Gitu Mandalaya kacwak miksit mo. Kanula kapani Golrama 1946 akan andraklong gitu 1947 na kacwaki i Mandalaya kacwak nakasi. Kumhleriat kasityang kana mo Golram selawa mirang citizenship ki pakatkan kumhleriat kasityang kan choose na hawlay ang dito mo. Matsana dyan like lang Golram ka harnak sana sibit mo. 1962 at naywin ni uknake alaktika kanula kapatsa dyan aharpa veko an matsu like lang leya koy kapawa harnak dyan an hukaw kay dyan matsana dyan India tsaka dyan nakasi zay bentukin da nakasi di ka zay bentukalaw dyan mo at kitayin kanula kapani ya aizol na yan ang katsa like lang at sun kan rak kan kautilay mo kautilaw di ka ang halaw mo jan saw biden kan kulay ma zok den kan klilay how mo ya anti kaito kangay siya zay bentukan da an thei sinatin an matsu kanuni 1965 akan Amerika Rama Akir kapatso April ka 1966 akan Amerika Akir tan matnuatsun voy kat kapa akal light lang maya akal asinatin matsan lewatsun light lang tak akan sun akal kolo kalemyo teng apan ka tradeki le kanau Marta le an avapa le an nupihe kan an matsu kalemyo yang an pan kejo kakal kolo rian fakping ka trane san ka kolo asinatin amatsu light lang tlompal tekin an kalder meng kat meng jun ake light lang apan ni alom ko natin aman kakapute kakinsin angay siya keju kumlay surit yang light lang kakir kota 1965 akan Amerika ramakara malana jun haka ka nakasitmum haka tak kan ka hoy kom kangay kan nakasi kwel zong tlong pa te kan tlong natin atampi ka tlong la okay so tlan tlang le kal nirlon den haken ko hoilen ha he kan kal timita kan kal fon ngaring kan doi kadang ke kakal nakasi asinatin kapani chun mum Southern Chin State lautu matupi kantatlet balekwa kinsun akalko Adma and Ruanakatsun 1966 sa Rong Kan and America Rama Girnan highlight the anti Ilhanakan Adma and Ruanakatsun Southern Chin State akin Kalnak Tamdel and Dungay Demiasi isn't then and Kalkola Tatsun and Lunga Faktung Salko asinatin Southern Chin State ni haka an lunga an nantang zung sal kau tiap biar cim kedu. Kan hulai kha kan muam. Kan hulai kha sila kan hulai zara kan internet sa atrang ngai misako. Atsan atralo biar tam tu kasi zaida li nakasi zaida tak si ke kalakahar. Asinatin haka Baptist Church Hallelujah chorus and sak nu ngaksya nu puasa mino
duduk nakabwang suzal ko. Minaw ni mo, Hallelujah chorus ke an raksak. Voi le voi tum ciangin ke thei lang mang smo. Ganau Martha song ni matsu na haulai tiakti. Matsu keruat tekatsun lai lang lai keruat zungzal kau natin matsan shim matsun keruat. Kanuni Hallelujah chorus ka solfayan translation kan atua pa mi viesi ama ni mo 2017 na akan ti taksangkau asinatin pansung kwa kanula kapani anin an Zogam matso Hallelujah chorus tua adok tukinan tua lai mi chunan thong ngai te nan ozong a thatuk khoi ka pawa lai mi cho nan sa sak nakha a thangai ngai kan het yawa karuat te katsun ha kha chun nu ni chun mo la sa an ngam deu lau ta sa sokte kin ma man tuk kin an to mo a man an hur ke an zau tar lau an ozong phạt tiền anh soạn ngầm lâu chứ mô xin à tiền cái nụ nít chân mô nên ô cha phạt đều in sa cầu thì câu nào tiền mà mình tập lên mình phải dùng sẵn chứ mô cho à tua chân cái nên rất tích hạt tất cả nên mình nào ha nên học chơi dòng dây man trị nạc lệ dây man mình tập cái nên ngày lâu nên thiam ngay thế con, atu lai lang lai karuat te ka chun ngai chet nak tam pi ka ngai ka chmo, nan ma chu America ram nan ra chang, nan ma lung re the nak zong atam pi lai te ka te, ke chu hoi ka ngai veri chmo, cha an ma re the nak cha biết tâm túc khi xem cái được toàn lâu chứ mò anh mà đốt nakin anh mà kha dây man chặt lâu nạc kha pan lâu nạc cha biết tâm bị kha xem cái được toàn lâu chứ mò tu chú chan har nạc se khơi cả bao lại làm cô ram long long silawin kan hulea kan kum ni der mang khas sang kawlgam ka world news alungggulh manua kan semua hanak dang zong ke arai ke chu kare the nak zong ke Ukraine se Queen Elizabeth athi nak se climate change and timi California May gang nak den hake earthquakes zepo ke atam ngai ke world news lang mange kawlgam ke atlau deu ko na den tak lo nang ma lung thin le ke ma lung thin le khoi ka bawa lai lang kawlgam mi adot mi na kha nan lung atun kalban lai lau dia kerwa kan macho ruat nakahar kaito mirum kasilau paisa tampi ka ngai lau atampi zong biat sim kadut lau timo ka hoi la nakhe anma sifat nakha kadut lau asinaten thakatan zong sai ni faten lai lang la ya thakatan internet man thakten ha bia antel ni kha ka railway phone akalung atsan at tang zung zal kau asinaten nan ma chu America ramat nan panjang nan ma nan nun nakha mi vial te mu nakha lai mi chu mi thanan se mi trang nan se
Amerika ramanan tekat sun lai hol nan pil pa ma. Kay sa kapil ka, asin natin kalumahin mo lai mi tak bentuk he karil zungzal ko mo. Kay sa lai mi bentuk kasi ka. Asin natin mirang kas telefon. Kakala. Asin natin lai culture ke adok tuk miyase. Atrangai dem yase. Mi nem nansi, mi dotu nansi, rian fakpin atuan tu nansi, lik nak den hakin nan ngelaw, mi talaw nansi law semua. Amerika rama mi talaw tampian on lefon, matatun nan minaw den haka, ma bentuk mi talaw hetun itron par. Ba bentuk jen stylist selaw semua atalaw. Macam sana harve kau asin natin nan kemakaro kazat dekat semua. Amerika rama lai mi atampia rami ka mi tratuk mi doktuk petian dot naka midang nan zatar. Macam petian ketang trakte kanula kapazang pansung kwa. Ani long vekau. Amen. Macam long tu kan kelakar mo.